Yo siyajabula kakhulu silapha ekseni siqale ukuhamba ngo-5 o'clock ekseni sisuka eKhayelitsha ngoku sisendleleni yokuya eMitchells Plain. Sesifikile futhi eMitchells Plain. Kunabantu abaninzi abafundeyo ekseni ukuthi bahambe nathi. Lento abantu abaningi bayayithanda kakhulu, bayayijabulela ngoba yenza ukuthi babe nempilo healthy. Bayaziva abanye ukuthi into enhle le ngoba abanye babo bathe baqale ukuhamba nami last time sebaqalisile ukuhamba ngoku. Omunye wayengixelela ukuthi solo ukuthi siqalile the other 2 weeks ago yena sohamba 15 kilometers ngelanga. So lento yokuhamba ekseni yenza ukuthi abantu bajwayele izobenza ukuthi babe ne-healthy lifestyle. So siyavuya lento yokuthi abantu babe involved ekubeni ukuthi babe healthy. So siyavuya kakhulu ekseni nje, and then ikwenza ukuthi uqale ilanga ekseni ngendlela enhle, ingqondo yakho ibe